Awu, siyakhulekela bogogo, siyakhulekela bomkhulu Mcembele. Sicala balokhulumayo uDr. Cembe, uDade uMthakathi, ngifuna thina simbheke. Utholakala khona la enhlambeni, kodwa ungena elwandle, ungena ngala enhlambeni. Ngilokhuluma-ke babukela emakhaya kubantu lababhekene netinkinga emakhaya. Inkinga uyabhekana nayo, kodwa ungadi ukuthi ubhekene nenkinga. Inkinga uyabhekana nayo kanje, uhlale la khaya, uhlale nemthakathi, ungadi wena ukuthi uhlele nemthakathi. Ubhale i-CV, nawuqeda kubhala i-CV, uyibhale kahle, uyiphase, uthi nase uphuma, uhambe ubikele lo muntu lophila naye, kungaba ngumnakeni, kungaba ngugogo, kungaba ngumkhulu, kungaba ngumzala, kungaba ngumalume, kungaba ngubani. Uthi ya sengiyofaka naye i-CV, ngithanda zasimane ngihambe kahle, athi naye uhambe kahle. Awuthi sithe wena, ashobele, agqizetela athi angicashwa. Umtshela ethi sengithole umsebenzi, manje angiqale nini. Athi hawu buya siyabonga. Nawe ufika la khaya athi asidle nako. Ngani lokho usowufaka isicelo semsebenzini bathi sale uma kucala. Sibhekene nenkinga. Emsebenzini usuyafika emsebenzini ukhanze abantu benyanya nje ukuthi uyachamuka. Lokhu umcoka ukuthi wena ubese sowuyahlola, uhlola lempilo yakho. Kungako mina ukuhlola kuhambisa empilo. Ufonela noma ngabe ukuphi. Mina uthi angitshela nje ligama nesibongo. Lokunye ukutshelwa ngimi. Kuloko ngiyakubhejela, ligama lesibongo kuphela lo ngitshela kona, then mina nginakutshela ukuthi yathi la uhleli khona uhleli kabi, zibani wakabani, wenda 1 na 2 na 3. Kuwe zibani nakabani unemona ukuthi wena sowuthethe umfati, ufuna lo mfati ahambe, noma zibani nakabani unemona ukuthi wena sowutawushada, ufuna ungashadi, noma zibani nakabani lo mhlambe lo methembako. Kungako lokufanele ukuthi ukwende wena ukuthi ukufonele kulesi nombolo tami lo 76183035 noma 79920698. Yonke le nkinga lobhekene nayo inesisusa, inembangela. Ndawube sengiceda ukukhuluma ngaloko, mina ngiyakutshela nokuthi wena utawusitakala la nala nala nala. Sizathu nasi lo wena lokhu utambona ngekuthi nekuthi. Sibuye nje phinde futhi sikhulume ngelihlanga lwemali. Uyawuhola 5,000, 10, 15, 20, kodwa kuphela 2 days sonemali yokugibela kuphela nekudla njalo ngenyanga ilanje. Uthi buthi ekuthi wenteni ungayitholi impendulo. Lalela ngikutshele, le mali ithethuliwe la kuwe. Behluleka ukuvala ukuthi ingefiki le mali lakho iyafika ngenkani, ngenyanga uya-earna leyo salary. Kodwa kwathiwa sale siyithebula le mali. Le mali yabanjwa ngilesandla sakho. Iyathebuleka. Kuthebuleka kwemali akusho ukuthi iyalahleka. Le mali utayithatha la uye kaManzini, ufike uthenge isicathulo liteki la 250. Uthi liteki lolithenge la 250, uthi ufika la ekhaya ulenyanye, noma uthi la ekhaya ulikhohle ngaphandle, kufika inji lithatha, iliye ulahla khashane ilisiyalidlalisa. Uvothi sasowuthi isicathulo phinde ubuyele uthenge lesinye, usilahle. Phinde ubuyele uthenge lesinye, usikale isive ekuhambeni kwesikhathi sesikulimata. Uthi usithengisela umuntu le mali lokuthengisela ngaso umuntu uthi i-airtime or sekude kudla ekhaya. Ngale ndlela leyo le mali bayayithebula. Kungako imali kuthiwa impanze yesono. Imali ihlanganisa into letingahlangani tihlangane. Imali yakha lo bekube khona. Imali yenta into lebengayuze yenteke. So ke vele nasekubonakala wona ukuthi uyaphakama, kufanele ukuthi bayithebule. Kungako bese sithi nefaka imali emtimbeni ukuze le mali ifike lula, phinde isebenziseke profitable. Sibuye sikhulume ngesigubhu. Sigubhu sikhuluma ngento leyakhiwa kufakwe imithi, kufakwe amathambo, kufakwe tinyoni, kufakwe emafutha ahlukahlukene. Le ndvuku lethiwa sigubhu tehlukahlukene kaningi la ekhaya sethu sasigubhu letingu-4. Kunesigubhu sekudonsa nje, nawuthi ufuna isigubhu sekudonsa, mhlawumbe unebhizinisi noma wende amathenda noma uyadisebenza. Lesitawudonsa nje imali. Lesigubhu leso asikuvikele. Sishiphile lesigubhu lesi kunalesigubhu lesitawudonsa imali, phinde futhi sivikele wena. Ngoba la kunemali khona kunekukhuluma, noma la kunemali khona kunemsindo. Bese kuba nesigubhu sempi sekushaya. Ukuthi wena konke lokuthinta wena lesigubhu lesi sibabuke labo bantu. Siyayifaka nemali naso.
siyakuvulela namathuba emisebenzi. Bese kuba nesigubhu-ke manje senyanga, nakuthiwa nje uyinyanga noma ungumprofethi noma ungumthandazi, lokuthi nje wena nakuvakala igama lakho abantu bakuthinze. So-ke lento leto sesigubhu lesi uyasendela ukuthi lo muntu nangabe eta angalapheki, ubona lokhu gula kulapheki, bese sothatha lesigubhu uthi gcoba. So faka kulo muthi lo tabo omniketa wona. So uyazikhulumisa ukuthi gogo nawe sibanibani, hamba usite nangu umuntu uhluphekile, utawubuya tobonga. Bese sesikhuluma-ke ngemakhaya laloyiwako langaphumeleli, kube nje ukuthi uhleli lakhaya wena nonke lakhaya niyasebenza kodwa lakhaya lakini lihlula ikhaya lemfu lokuhlala umuntu munye lapha nibona abadlondlobala nina nithi nibambe imali ukuphutha kuvele tinke imali iphele seniyoze nimele inyanga letako. Nithi nibambe imali ukuphutha kuvele tinke imali iphele sezonibomba imali lenyanga letako. Vele wathi silekhaya lo libulewe abafuni into enjani liphakame. Nako lokho kumele ukusukumele. Kodwa lokunye nje ngisinyalo na uthola le nombolo noma in uyangifonela inombolo entamo 76 18 30 35 noma 79920698. Kodwa-ke WhatsApp wami uthi +27 60 333 9821. Ngayiphinza futhi +27 60 333 9821. WhatsApp loyo kuphela. Bantu bebogogo bathakatha baze bathakathwe ngisho lokhu kwakho lonakho wesilisa nokwesifazane bakuthakatha. Ube ukwati kahle le nduku yami lena beyisebenza kahle, isebenza ngesikhathi, ingadzingi ukujekwa, ingadzingi ukuthinzwa, idlaliswe, isebenze nje. Nawe umuntu wesifazane umuntu wakho othandana naye ube wati kahle ukuthi hayi singangena endlini nje mina kunento lengivako. Uthi wethu uyangena lenye ilanga awuseva lutho. Kwendekeni bakuloyile. Babona ukuthi niniqhubekela phambili. Bafuna ukuthi kuhliphike lo. Sukuma. Nawubona le nombolo ungahlali phansi, ngifonele noma ubona le video. Wente sure futhi ukuthi njengoba ungifonele, ungitshela igama nesibongo. Ningeni lokho bese niyaqoqa emkhulumeni nje. Mina nakuthi imibuto lembalwa bese ngiyakugalela, ngiyakutshela. Makumele usonzele kimi ekhaya uyedwa. Nakumele noma ngabe lokhu lengikhuluma ngawo utawukhona usitakalo le but now ufila ukuthi wena ufuna ukuthi ekhaya uyedwa. Lokunye kwekugcina akusho ukuthi na uhlole ecingweni ngiyosendela ekhaya. Ungasina ubona le nombolo uva lo ngokukhuluma ukuva ukuthi lokuphila ngikhuluma ngako usesayidini lakho noma ukiko. Ungifonele ukuthi indlela utekimi sihlale phansi esigodlweni ngoba ngisesigodlweni ngikuside. Masicedza lapho ke siyayikhulumisa le nduku isebenze kuwe. Ubuye ubonge ngoba ngeke uzokhona ukubhadala uqedze nyalo. Mina ngisebenza ukuthi umuntu ete akhanyise ahamba asebenza abone into abese ubuye utobonga. Uyakhanyisa uhamba usebenza ubuye utobonga. Bayeta abatobonga. Emveni kwaloko ngicela ukuthi ulike le video, ucommente, ushare, ufollow wena le page lami noma lo YouTube noma lo TikTok ukuze kusasa naphinde futhi ngiveta lokunye ubone. Dr. Gcembe ngidela umthakathi ngifuna thela zempilo lokhuluma. Siyabonga.